waishilizi wanzani kao ni hudunga ya matangazo ya hele daho la Tropique FM la station du soleil harume zibimo jana na nne harume 54 MHz Tropique FM la station du soleil ikao ngarji unrao haruma ze siège nyitukufu za hatu hunu inate de la République singani tosa na salamu do za hanyu si wamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh banda kere salamu si ure bismillahir rahmanir rahim rimambiani uka ko zijohu kasirini ko zijohu tsataya sojo ka dhahir eze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao si hazi ya uhusi shiwari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu boa Komor gamrengweshwa bashi na mina madame Ben Swahiba alfamzen baba wahe Komor actualité Badruddin mwandishi jimla wahe le dao la Tropique FM abariza Komor chaîne libre de Comor Info haini sheni boko utukuza le matangazo ya dao la Tropique FM Ali Abdou Mkua Facebook FM Paris Amada Mohamed Dikero Mama Ilma Paris Tina Mada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille, grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Mzee Wahatu Abdullahi Maisha, grand notable directeur mzamani wahe ze kampu mzama jina mwenje Jemil de la Pierre kangu jihondo Paris ikawe ushangirie daula no wandu ikawa wautose matangazo ya daula Tropique FM wako hudidunga rohe yao habaha makatiano wajoko hea tosa na salamu do za hanyu ishra njema na umbushirani khair nyori kanga mweya banu mdize salamu gamzibeshe hoji mlifu wa hanyu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imana nganyi weji Omar Sharif tosa na salam madanzima de ya rihansi banu skole weinu ikao emada hiyo yohamba hindini gamjo hidunga ni tafsiri haukasisi Tropique FM ekarkan sibanu si wandar late minuit chashi ili mwelewe izo kao dizorionao e vision yemada yarihan sibanu des envous ziliona ya serikali wazirumi yao haruma ze force za hao warudi anda engo hu rudi rionise zemvu zilone ma opposition engo joko rudi anda owanwa milk wabalia ekipe ma position ngojo korudi hu wakati yori mbenulieni ze kweli mchue haukaya wakati uja wa utawanrabo wa hudobabarana wa nrodo babatani na mafele waka na mchindo wa ubatwalifu na ujufumo bohari kezina huki Excellence Abdallah Ali Najim grand notable ziki wangu ikao inumarabili nga muhubushuru khairi na salama ezi mvuza hii daula za hatu ega zirudu yaonda yedo soni mwe Komori bahi yedo soni mwe maranya bahi yode madari hansibam bas zemfu zilone daula haba haya tendelwa ni fakhamat ar-rais al-aqidi Uthman Ghazali rais wa daula garjo juzi sarabe hukaya ngebidi uzijulo adingohi haukaya yemsomaji wa daula bwana Humed msaidie ngasina makalma rjo ya tafsiri banu ya yamba ngoni soka kwa tina zemvu za ushindana ni Faransa sadakta zohamba zokiri kwa tina zenchida za ushindana ni Faransa walad Ahmad antosana salam haukaya watanabahi wabiyaza waondoka kwa tina zenchida za ushindana ni Faransa nge daula ya hatu watukufu wanzani mkanti zemvuza hanyu mzirumilie maranya mkanti zemvuza hanyu mzirumilie wandu wa hemiji mkanti zemvuza hanyu mzirumilie maopoza ikangu ambao sijau
mana karja paro na zemvu za daula ya Komori khususwa deka fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Ghazali nge harume pouvoir karja paro na mvu ya paro zirumia ze dalilu ngari jong zamba banu yili bitowe tuma yili wondo rongo banu wadoka hamanda si we onisa ze editorial kozi johu jazi johu kasirin kozi johu tataja sojo ka dhahir ze mikroza Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile inde siege ya hatu inate de la République singani zinude ze meteri za hatu inde ze portable za hatu kaunga aminio rishukuria Mwenyezi Mungu ze unite zinu zinza hatu ngari charge yao ze portable lazima refikiri holiho de experience lionio ya matangazo bonsi jubanu Tropic FM side kina sisi side kina yabo lazima batu dohanti difera ya makalma na mawasiliano wanadamu wetu abobo ntosa na salam. Colonel Azali Asmani baadia afanya kudeta en 99 fakhamat ar-rais hajaha undusha isi wa Shamzwani shirengo mateka ni Mohamed Bakar yahimisa mamiliteri wahahe watoka harumanzia za haki na guvernema ya hahe yatuka harumanzia za haki minhu Jamfar Sarkozy hakamingoni mwano wahe guvernema yo haka upawa ndo haka wazir wanrabo ikaunga mjosubuti nabe leodo ulo na wizara Sarkozy hamshangaza Colonel Azali Asmani nele jeshi la haya baha ne serikali kama do ilonyo habaha o wanrunda wala wao eba director nda wala wao kaja shida ya kobo wa shaisi wa Shamzwani fakhamat ar-rais al-Aqid Uthman Ghazali mvu gezemvuza hele jeshi gezemvuza huwa daula kenge arumaezi yewe uzirumi yanda yenga jokorumi lwanda banda hajuso mhono sonimwe daula ya Faransa. Ahmed Bakari harenge shaisi wa Komor Shamzwani hatafadi baina Sarkozy harinditse daula iliyo habaha ndondo Colonel Azali Asman fakamat ar-rais al-Aqid Uthman Ghazali kajato mdoa Hemzwani mahasita mfukare ihisa harume yezi bandi hafanya kudeta we ngeze mvuza he daula iliyo habane mawaziri walio habaha wafanya waje warudi yemba de maranya de maopoza mtukufu Ahmed Abdullah Muhammad Sami hafadhallah hajaha komboa shaisiwa Shamzwani baadi hafanya passation hashirengi eze mvuzi lone daula ya hatu abahangojo kurumi yamba eze mvuzi lona ezi ya Colonel Azali Asmani wo uzihanti ziyamba de miji de societe civili de maopoza do wandu ambao tijau na daula tidena mnayo yabonga ruzi sao nyinyi daula ya hatu eze mvuza hanyu banda mwamba kamsina mvu banda mkahanza mtoreye Faransa yeu siku mjowi hima mshida de fikra haumoni se jirma ya daula ilona jeshi yendi sundai yenda ba manaka bati geste maporo ifanya kwezi daula ya hatu rehishimu haruma juzur al-Qamar Muntahida daula ikangari hishimu sisi Tropic FM rimambia oni vanu rezamba hokaya ikomor ngeli dao zemvuza hanyu shazemvuza hanyu zitirudie population alewo inu ngabo mandamano yanzo yafanyihe mjini fulani de jeshi alewo inu makonsomatori ngwanzo wa da indongo za le jeshi kalipulwao izo dezemvuza hanyu mlonizo bas Sarkozy ikao gawe haruma yezi ya Colonel Azali Asman ngamuhutoso nuhonese ukaya mingoni maze strategy za hao nziro njema ndabo haba hainu yemhuwa he daula ya honesa hauwa monesa
ukakana utomdwa henzoni wakati wakanaezi ikao yoyo ya ndabo na jeshi la ndabo ya tusubuti ya biha jeshi shia tende ya biha jeshi ho Muhammad Taki Abdul Karim rahmatullahi alayhi ya jia dungwa ni mkombozi wa hesheisi wa Shamzwani ikao ngizo ajali makatiano الدكتور حفظ الله رئيسي سامي donc ngamutoso changa mrudi ni mfereshe muhe daula ukaya zemvuza he daula ya hao wa Komori nganzo doziona husonima largement rikombo wa enzwani rikombo wa maore haunga bonti jirani banu wartezao rihimi rishindana nao sheikale ze puissance nezemvu za hurumiliwa ya maranyia yoti puissance izoti vunjema kaziti masula si ujitamka renya mkomor ya wanise ukaya vahe ya maisha ngao majiro si ujitamka demokrasma ye opoza yaoni se ukaya ndongo fulani ngazibiro yonai yode heli daula ziko ukati gamonao gamzunguliao haruma zenti gamonao heli daula iko henda bengo lewe yinu kaitina mradi horubirejeze horakaya ukaa wanonga tungamba roho njie izoko elinga nyaze haki za huzingare mipaka sha daula ihana demonstration iko huonesa ka rifanya force tenu rihanti ndongo fulani mshinji fulani shekade maranya yabo karchona zemvuzatu karchona zemvuza hanyu nyinyi daula mlio aba rangu 99 fata jondo yaba labda ikamvuza hurumilie maranya wa Komor ngari amineu shode sharihansi banu mpango wa hatu ikao si hudunga matangazo hema stay ni adabu ni hishma ya hatu sisi Tropic FM la station du soleil ngamrachiswe makalma matukufu yangu banu ikao ya msomaji ani zozi patana ni hadisi kao ndo yamba banu na harmo mpango watu nukao si yamba na ribo mlango rizambi ya msomaji wa daula wazir humedi msaidie hauzisiwa jana juzi imaopoza ngona masharti ya hao kana konjia haruma ze voti haukaya ngari aminiu ukanga na masharti wa yambao unumpango ulo urisho skale wenu na mdaze mwishi wae hajitamka humedi msaidie wazir porto parole wa daula ya Komoro hezimvu yalonizo hamba ukaya wandu wao wananyasi wao ngarjo huwa naturalize ridunge ana kwa ana paza pa rione ujofanya mzaha ngarjo mnaturalize yabo nyinyi maopoza mwishia Johomedi msaidi azamba porto parole le 27 ngamambao ukangamparao wa Komor walio ndani hujarme foyer ya Moroni mje monise za fikra za hanyu mje monise le jundo la hanyu nekenga mambao kweli nekeo wandu ikao nda umjoko wati harume magari ya hanyu nekeo wandu mdongo wati harume magari ya hanyu bo mwenye baraka watetswali na jamunyi baraka ye Francome neke nyinyi maranya ya Komori mtilo wa harume magari mwadi sotilo harume magari aminiu wanadamu wanu watukufu maopoza wakati ujaa mtido kubali mtilo magari ni bahi sheke lideri wa hanyu hamba ukaa ila mikataba raka hufunga ya husuze voti wakari demande wananyasi waliberewa ridemande le jeshi la Komori litikisuruveye ze voti
ridemande ze kanuni za husuvoti zentio ekema lideri wa hanyu wajawa mwambiani hukaya zeno kazi jamkiniha yabora ndevunda huu yenda huu do mijini hanyu na ndevudo mijini hanyu ndanyinye malideri wa hanyu mkubaliane yabo kweli kabana hurwa voti wao walo ikao ngo aminiu ze fikra za hemu wa daula siasa nzima kwa jo huona ukahakika wanduanu wa ridhilumu wanduanu wa fanyona hii shayensinge kiriu yabodu wakati wanadamu wa jo huona kanu wanadamu wa balighi akli roalio harume daula wamilikiwi yezi ya fahamata rais al-Aqid Uthman Ghazali wambao tijau wudu wakati tena wandu ikao nyutilo harume magari ne Francome ngamu amini ukawa mwendo tindo uwa he siasa jimla wanadamu ya dunia pia ngojo huona ka ngabo ndogo ikao kastupa se Komori ngamona wezi ikao ndo zilio echanibu ya hema opposition waba kabana urwavoti ekamishinji fulani kejantiwa shainongo silo kari mdo tendeziwa harume magari mwepahiziwa harume magari ruwalo harume daula ruwalo harume ma opposition warema we daula gebidiu dingohi vake manufaya ekao wajoko hunda ndanyima opoza Francome ukakweli banungara mbonda kahambilu anrabo gari amini hakinde hii yabona batula mbashawiri na babadili hendongo ani sawa na bunguo lilio haruma mji mrambani na mrawaju ikao wokwa wana wokwa rubuzana shafikra wanruhenda hata bahile bungo lilo bala marunda na ishara njema yabo wandu ikao ganyi haruma yezi ngamilikiu yezi ya fahamata rais al-Aqid Uthman Ghazali ikamuhumriana na ushinzi yabo wala wanukao wadogo tule magari wejewa mbili wazenrabo ni Francome wajonga mjohu wambia lejundu jema ndeli wa mwendo mwema ndaunu ulona yezi ya Colonel Azali Asmani ani kamna hujua huzia na singari wanao development ya hezisiwa konti mwema ngari sijao nga sijao shode shari hansibano skole weyo sisi Tropic FM rimambieni hukaya mriati hadalwa mruna juo bahani kaudo ya fikiriu ya rudi ya reponde hosoni rendao basikubala chilo garini bahi na amine lideri wa hahe na amine lideri wa hahe ze votis jokorewa emhuwa he daula ya saya ya hanti ukaja Desember ganandi sao yemishinzi kao duwandu wanu wasawa trase wala bisandu amini deseni minu hunga wandu wa hema opposition yao yuke jamenya senabo wandu wa mwenye baraka tswalihi yabo mtishangaye banga mchungo bezamwe jihafilisha bwa Komori mdangali yao mwenye baraka ekahabe hamroi harumeseni shange na izo kama ndizo yeye hamba habe haya henti ila jana na leo mwenye baraka kajara jedingoni mwenye baraka watetswali badiyo kena ukiri kari kan rutorudi habe hawandu wa heseni wende wala aba amini yafira hao ababanga lidao simaranyia ya ripara ufaye ya aulad al-Komor ikao ufaye ya zimba ya kagisha ferme rimlinde rimuzise ekahamwambiani kana mjerende haruma zila voti na ijuzi mingoni mwandu wasanyula zembeye watrasize wajao habunduki ukakamcho shili yapo nele jeshi la Komor yabo nyinyi maranyia maamini mwenye baraka watetswali na mlinde mdomo ishi ya mtsikhafilihe bahari hamba hukaya wabe ho wandu wa harumeseni wandu ndaye na mumlinde yaje mwambie emikataba ile na mwambiani harumofa ya auladi al-Komori yikiri
le jeshi la Komori kanda ko surveiller ze voti. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi halejeziwa rele rifanya mikonti rilalua izo daula wakansi wa jifikiria wao ya husuvoti shahaini parti ngo naze representar ranguye seni ranguye kur yabo wakati ya yuhasada na mdunge wa Ricardo wa muona ni maslaha sondro anu karna waba nafasi watukufu wanzani Rowalo harume daula Rowalo yokaunga kinyume ne daula yabodu wakati mjo ula umu nyibaraka tswali yude mada yari hansibano skwale wa inu dezemvu zilone population ya ladhimu haba hawanyongohe wamilikiu yehezi ya Colonel Azali Asman wa aminiu kama mwendondo wa aminiu kangariba sau hao dezemvu zilona wandu ikao ambao Francome neze parti watendelwane mazefu wa hao dezemvuri wa zindao haba hema katiano homijini ikesi flevu zilwa shatiba tani na mkenti mlinde kano nibaraka apare parti ya hijuzi hawambia fulani yede ujumambia nuka no Kazi Jakir rijeriwone tosa na salam doza hanyu nyoru ikanga mdunga wa matangazo ya Daula Tropic FM si umambia nika kozjo ujazjo kasirini kozi johu tsatsa ya sojo kavahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe hao asihazi au husi shiwari hau hadile lazima rimikeni ze haki za kibinadamu watukufu wanzani ze vote kazi tilwanziani wandu ikangwa remawe daula wamba tijau ema kesi ya oyobe handahu domijini hanyu na bake jeshi jinji hata kwa dajo shinda yabo abahanga rora one machinil ojo ko ganyemba na mrete marongo hezi tabiri za ngabo nyinyi maranyinya shamra tsukubali achilwa garini haba betina kange na mashartwi ruwasu tenewe daula ya hatu ya tendelewa ni mhuwa he daula serse fakhamat الرئيس العقيد عثمان غزالي mrati kubala totilwa garini jau yujonjia wongu amini siasa mshinzi wongu amini hukaya zenongonga zenda onro wongu amini wongu jomambiani hukaya ye daula ndei vanu nyinyi mdogo tulor mema gari yanyu ikaunga rjo uona le 27 me riwono mwenye baraka tetu alihijuzi hadisi mdogo tulor mema gari ni watukufu wanu mwendango mijini mwerengwa mdiatipa shegari bure na onise utikifuayo ka leo do leo vazimane leader ya mdunga vazimane leader ya mdunga ya muamini uze fikra shode sharihan sibanu wananyasi kao nye udunge matangazo ya hele daho la Tropic FM la station du soleil sikarabente mletieni wakati mada nzima ya Hansibanu dei nuri treteo dezemvuza kalantize daula ya Colonel Azali Asmani yenda aba wajuhuru yandaba ewa paroba la hindri ujabano harumazemvu zahao rionesa ukamuhodi Bakari Harengeshe isiwasha Komor Shanzwani mateka seta ya muwa daula ko pouvoir kajajanisho zemvu zilona daula Komori juzi na jana wajuso mhono hosoni mwe daula ya Faransa wazirongo wa yehanywa hao ukakaritina mvuu na ushindana na daula ya Faransa ori ya ukamimi tizamba nyinyi population ya Komoro mwambao tijau daula ngene sona yi ewo sonirenda oyiho eko ndodongo mtiani mu magarini amini uze fikra za hao
ukaya kweli ya daula ngendo nayi enga mjohu reponde kawa mwambiani hukaya ka leo ila mipaka ya hatu ya uhusuze voti kazitumkiniha sambika jalejeziwa wananyasi walomanga kwa jalejeziwa wa mkonsi wa voti kahuti sheka mwono mndu yabo harumona dangwa dongo mtani mo magarini mo opposition maranya mlio mo mijini mo mijinze leo de turu ya hanyu leo mono mriabo haverashe hajahama mbyanu kabala wo mwizi bala tikiri mtikiri na mbaki harumwa mseto mwendelee babo wauwandu wanzo wanjiaru mwe yezi ngo amini uka yezi yenda ondo de yezi ya Colonel Azali Asmani nyondo mlomo mijinze mdoko shindana no wananyanyi walio harumwe Franco yani da unuma opoza na mjihudu munro cette fois-ci zo ndizo ko siwanza yaka ngasi haruma ze mimbari zinu haba hainu sijoomba wananyasi warongo wao banu wahairishe wa Komori na mtawe ya feri ya Maore babala bae sarshindwa Maore huziwa sebo na ikenro ya Maore kamgwa benti mgugu jo rehemu yemrikao hafarikiana ne dunia washi Maore jana yakaupulwa nyumba ya Maore yambaka turoho ndani hauya tuzijwa kenyumba ngepulwao bildizeri ya mabo ya hafa mgugu jo mrehema mlazebema haukaya ngo harunga tambu tena shaze tambu nzonga jogro hamaore kamgwa benze wakaru mareha na kheri ya maori hunru kama ore ngo onro awori hunru sari shindwa mtsiparo kubali mmono mru wa siasa ujoja abantu roali au pouvoir roajoko huja wadomwambia ndongo za sheswa shamaore wawezi mtsikiri fini c'est fini zenongozi hisa na mtawe revu za Maore na mdoza zisiwa ziraru zisiwa za hatu zo ziraru zikazine riboho haukeda ulaya hatu warambia msaidie hao ni saukaya karitina zemvu yabona amini na abo haini daula iko jabanu odo mfanyilani sambla kama ore gejo hucha Abdul Wahabi ukabo ukawaziri wa affaires étrangères kujashinda na mrecho mpagoni banga mundao madhambi narangalie ze amada hili wa Maore wako urambia wananyasi wa Maore watukufu kama angalie affaires hizi si waziraru maracho mnyanya tutabishe maranyia ngamzio ompango wangu wa kamiti ndela cha wakati mwingi simwambia nika 20 minutes yonkoanza ndela chebanu na humtukuzani ngamrudi nrajise ompango wangu eli na wandisa mada nzima de yani hansibanu dezemvu zilone daula ya Komoro ndongo hindi wa paro fanya mvu hata waonese ema ranya Komori dalilu ukari tukuza rionesa sheswa shamzwani ukashirengwa mateka ni Muhammad Bakari ye muwa he daula ulio habaha hakaharume yezi kajajanisho Komor ngarendo ratimi zimaha mfukare rangu ya liyo pouvoir rangu 2016 atajonda habaha ko urumio société civile ujuso mhono oniseka atide namna ino ko makosomateri wa honisa oka sijau komandama ono ya honisia ukaya hali sideinu rien na wesi daula inu nyitukufu riheshimu inu ngaona madepite wa hao kabati opoza ngaona mamera wa hao ngaona maguverneri wa hao harumezi siwa wimri halalishiwa wimri kao hajihalalisha ni daula hatu ndiyo nrahafu ngeze mvu waloni zon sundai biyo joho nisa emaranya wa Komor kukaya zemvura jani zonezi madandiyo rudi rongoze population wahimilia ye front commun rudi rongoze parti mitukufu ikao ge heshimlao ni mwenye baraka wa Tetswali uke population ya Komor na mke hashiri mdunge ana kwa ana
le 27 menga mparwao harumwe foyer ya Moroni eka sheka itoka wandu kaudo wa miliki uyezi nukawa ambao kahezi ngendo nayi wajawa mrudini wa mwambia nuka karija ruhusiwa ila mipaka hatu ranziaze barua za husuze voti za ndo zirewa ze kondisora kaudo mwambiani haruma emabangu eno mijini tezi nubwa Komoro na mwishie ramba mpaka Ahmed Abdullah Muhammad Sambi achiliwa ramba ketubidi le jeshi la tendelwa ni sufu jihadi general li reseze voti baka mtina uaminifu nyinyi mwamba wananyanyi walio Ulaya wafanywa zema ndandare international ngebidi uwaje ndaru ne mwamba emishinzi ya uhansi voti haini janibu ikena representa ranguye cour constitutionnel ranguye cour ranguye seni rangu emipaka ya sharia ya demokrasi ekamruhusiwa mkubaliana daula ihimre aparia hayo nyimhunre aparia hanyo ngamjona arumaze vote ekabo maranya kamjaja mwambilo akazenongozo ziparihania mmono mzima harume maopoza waremawe daula na wajawa wambiani ka vala wawezi wanyu nyinyi maranya mlio haruma ya daula mshangiria we daula ya hatu ya tendelwa ni Colonel Azali Asman rais wa he daula ngebidiu mdohu razohamba haumwambio na nyanyi mduko komi jinimi ukaina mrensi de daula ndeyi zinukuka skiriyo ngamuonao rongo fulani na zevoti zohoro wa momijini hanyu zevoti zohoro wa momijini hatu ema kiesi ya urbaliwa yabe wa momijini hanyu yabo yode madayari hansi banu na humbushuriani khairi na salama na amani wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh simwambiani ukaya asihazi hauhusi shiwari hauhadile kozijo hujazjo kasirini kozijo tsataya tsojo kadhahir eze mikroza Tropic FM ngazi pepe yao huninate de la Republique ya Singani yabo tosa na salam mama ilma ngamubushuro khairi na salama ngenyao